matur suksema majeng ring pengakar acara. Para bapak miwah ibu sane banget bakti tidir. Asa punika taler para semeton pemilik lomba pidarta sane terus ngasihin tidir. Garji tedahat manah tiang. Santukan sangkani asung kertawara nugrahan ide sanya kuasa. Tiang. Presida matemu dana sarang bidadari sinang. Sedurung lantur, nugra yang titiang ngasti dibakti rek ide sang yang dewasa. Antuk nganjorang, pangas tungkar, panganjali, om swastiastu. Sekali saya satu kuning, kantos melangkit Pulau Bali. Keanggen pinaku pulau seni lan budaya. Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, miwah Pulau Suku. Sajeroning nenten inggih pinaku daerah tetujuh wisata. Kiraga sabung sepatutnya ngangge bahasa Bali sane patuh. Wenten sane mamurga sorsingge bahasa Bali. Napa ini ke sorsingge bahasa Bali? Sorsingge bahasa Bali inggih punika sorsingge sane membahasa anggah umum utawi tingkatan bahasa sane keanggen membawa sarang anak lina. Ide dane para semeton sinangnya sane banget perhatian tiang. Sorsinggih bahasa Bali inggih punika kepah dados nanep. Inggih punika sane kaping siki bahasa alus. Wenten bahasa alus singgih, alus sor, alus madiun, alus midar, sane kaping kalih, wenten bahasa kepara, sane kaping tiga, bahasa adat, sane kaping empat, wenten bahasa kasih. Inggih, ide dane sareng sami sane dahat wangiang titiang. Wantah kadi asap punika pidarta sane presida keaturang titiang. Dumugi ide dane presida nganggen bahasa Bali sedina-dina sane becik lan patut. Mangga budaya Bali ne stata ajak lan lestari. Wah, mogi-wogi wenten pikenahipun. Menawi wenten sane nenten manut ring arsa. Lugrayang titiang ngelungsur gengreng pengampun. Pinangga atur pubutang titiang antuk para melesat. Om Santi.